Ćao društvo, ovdje je Tehnosvet. Danas otpakujemo jednu zanimljivu novu pošiljku sa Gearbesta. Ovo je već druga pošiljkica sa Gearbesta koju je naručena, pošto prvo se negdje izgubilo. Opet kod nas drugar od kompanije Xiaomi. Znači, zašto sam ja ovo kupio? Ovo je punjač. Ovo je punjač sa više USB portova koji podržava brzo punjenje. Piše znači 1,2 ampera, 7 ampera, 2,4 ampera, znači on podržava automatski birati koji je čini sve zapakovano, pošto nije otvaralo, sad ćemo prvi put otvoriti. Bela kutica od Xiaomi. Pregledao sam komentare i preglede ljudi koji su to otvarali. Neće baš tako lako. Iz kompanije Xiaomi su lepo zatvorili, evo, uspio sam da presečem, niko nije otvarao. Ovako izgleda naš lep, ovdje imamo uputstvo za punjač, 4 ulaza za punjenje, znači to je, ništa, to je na kineskom. Lepa bela folijica koja pokriva ovaj lep punjač. Jedini problem je što je ovdje kineska viljuška. Znači ovdje kineska viljuška, lep običan punjačić i 4 ulaza. 4 ulaze za sve moje uređaje koje ću ja da probam sada da napunim, Nexus moj ili nešto drugo, da vidim kako će on kupi. Pre toga sam ja uzimao kablove koje ću da iskoristim uz ovaj od OK ili kako god se zove, Oakley, i onda ću ja uz njega da koristim te kablove. Jako kvalitetna izrada, ništa ne škripi, nigdje se ništa ne osjeća, znači ovo je kvalitet. Kao što uvijek od kompanije Xiaomi ja dobijem ovako dobre kvalitetne stvarčice. Ništa, pozdrav, ovo je bio Tehnosvet, pratite me i dalje, gledajte šta kupujem novo, šta gledam, uvijek pokušavam da ispratim sve stvarčice koje pravi Xiaomi kompanija, također i drugi, naravno nisu samo oni, i drugi kompanije. Ovo je sad punjač koji mi je dosta malecni i mislim da će da radi svoj posao kako treba. Poslije ću napisati na Facebooku ili na YouTubeu komentare da li stvarno ovo puni kako treba i da li stvarno brzina punjenja zadovoljavajuća. Iako sam ja već pregledao gomilu pregleda, ovo je stvarno tako kako piše. Ćao, hvala vam.